Na Mbula FM krake taletaki. Gonga elambasa Mbula FM namba 2 na sere. Ando taleta kana borong na Mbula FM namba 2 na sere su. Au waitu tu garaki au rebati kun estima au ndo taleta kana borong na Mbula. Bola bina Fiji Mbula FM namba 2 singa toka. Bola bina era roga Mbula FM namba 2 tikoga. Bula FM namba 2 na sere. Sambula se kosa gongo na vakaleleka nonda itukutuku nangonongo. Era mabo abakada vasanga bula ngone buli na mataka ni kua. Nangone adokina ndona vadalka na basi era bondo tikukina. Mai kalambu sinu. Kabaka melo matar-tar taikina bakalebu na vingarabi ni basi. So vir na pasindia erangai vangalala takingamai non rindabendambe. Kara didibaki kibalimbula. So bisar na maboy adobira ka oka kine do na ngwan lailai ka warita kana bunuai ninangan revi me na bua na visel era kinda dalata kana ngoni buli na vika e mayado me baka ni rana makatu ninandu na singa ni buli binak na singa nindai ya endo talanga na ngas ni buli ka pasin dia taltunga mai nimbasi kai ote tinileo ni banua me bueti mai na vadal kango vingarabiti ko nando na kuribuli bola kanga kalamu. Asang ni wakatuleo takaraon rewa na didi nimbasi kama nimbiuta mai nangon sala nimberin laki tao enandua na ikeli. So talanga bir nangoni buli, wakakin endua nangas ni buli, ramawa talanga nangona, era so tabakina na wadala kaongo, enon rotong baletiko enambati ningon sala. Ia sato stiko na bangangay ni tampan ni obisa enabuki ni wadala ka sa tortal tinga babesu enangonongo nambasi ka bangangay tiko na kamban nimbasi. Sa wakangangati ko na matambose ni mbukumbuka na bunike na kama itol na vale suba na mataka ni kuwa. Tuku na John O'Connor na ilulu ni matambose ni mbukumbuka. Ni rato angaraba na kamoya itol na timi ni oti na kanadingo minangiri na ngonsala na kikau samambula. Senga ni via wasakina na tambani tukutuku na itoki ni vale. Ia era bakarita nga na toka bale kata na vale ya ni beita kiti ko se bimbata kiti ko bale na vale kasi vau diti ko balawa na ngonongo vale kau tol na kena rum ni mode ka rua tal na vale toka tikiba era to kama ya bandua satu bakarau na matentu mena kenda baka na presidente level ni matentu Indonesia o Susilo Bambang kana tiko na nondo bonua ni tikibu ni bula mengo. O presidente Bambang na may bulang indo kay tiko na karuan ni bose ni Pacific Islands Development Forum may nandi na bula katumay. Bakautan na kerker na ilulu ni matentu poreng bay ni marama bo na presidente ngo may bulang indo kay na bose. Tukuno bay ni marama ni nona sureti o Bambang bakarita ka na bimbi ni beka na betang nataki membaleta na tumbu kena biba katora taki ka tarati ko na bimatentu erlewana na PIDF. Kinangito sabo ngango endo nangito merato na ngangaki na nadorbo na sota-sota ni OFC Championship. Mera ni rato na laki bagay na sota-sota ni buru-buru may Nisland na makibo. Erato wanruka na tim ni Papua New Guinea na kay tolu kisenga noa karato sa nana makitiko noa to sota kena matentu nganga ni Vanuatu ni mataka. Keba kaya roto na nganga ni mataka na dorubo ya sana tongai na dan roto ni vole tukutuku ni bengauna me matai ni timibiti me bagay tabi na sota lew ni burubura na FIFA World Cup. Ya samay dabekir na balakan nonday tukutuku na ngonongo ni kalungat sakatiko ni bagay ngo binak. Talita na Radio Fiji One na mwirani nonda bonua. Ando talita kana borrongo na Radio Fiji One singa toka mboleta ni station ni alumatua. Ando talita kabale una borrongo na Radio Fiji One station ni alumatua ilo toka. Ando talita kabale una borrongo na Radio Fiji One mandi na station ni alumatua. Au tungo korbo ando borrongo leva na station ni alumatua na Radio Fiji One. Ando borrongo na Radio Fiji One na station ni alumatua na mandoi tele. Na Radio Fiji One nando mwibiti na bonga ni BNN.